Obraća se, ništa ne treba. Evo, moj i vaš gost, već na veliko raspravljamo. Dobroveče, želim gospodinu Idrisu Bešiću, nezavisnog kandidatu za saborskog zastupnika za bošnjačku, albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku manjinu. Poštovanje, dobroveče, dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče, bolje vas našao i hvala na poziv. Dolazite nam iz Slavonije, iz Gunje, recite nam nešto ukratko o sebi, ko ste, šta ste, tako da ljudi koji će sutra vas birati znaju koga biraju. Ja sam Idris Bešić, sam nezavisni kandidat za zastupnika u Hrvatski sabor ispred nacionalnih manjina Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca. Znači ja sam nezavisni kandidat u 12. izbornoj jedinici. Šta ste po struci? Ja sam ovako malo možda, ja sam 30 godina u Gunji, imam glavne prve džamije u Hrvatskoj, u Gunji se nalazi sa Munarom, najstarija džamija u Hrvatskoj, sam tamo i 30 godina kao imam i radim u školi kao vjeroučitelj. Pa evo, drago nam je što ste s nama. Pa dakle, što kaže, kad razgovaramo o manjinama, ne zna čovjek odakle bi krenuo. Evo, da krenemo od ovoga. Popis je bio, mi smo u emisiji, vi niste imali prigodu često gledati našu emisiju, mi smo jako puno emisija, jako puno prostora posvetili objašnjavanju Bošnjacima zbog čega se na popisu trebaju izjasniti kao Bošnjaci, a da je vjera muslimanska. I sad još uvijek nemamo, nažalost, rezultate izbora, ali evo, kakav je vaš stav o tom problemu, o tom pitanju? Pazite, na sceni je već zadnjih možda 50 godina jedno zbunjivanje, da ne kažem izluđivanje Bošnjaka s tim nazivom. Mi smo imali tu sreću ili nesreću u povijesti da nas se nikad nije pitalo šta ste po nacionalnosti, nego kako ćete se pisati. Tako smo bili u poziciji da se pišemo jednoj Bošnjaci, pa zatim Srbi ili Hrvati, pa onda neopredjeljeni, pa 71. godine nacionalno muslimani, pa se 81. godine kratko pojavila kao jugoslovenstvo, kao nacija, da bi tek 93. godine postali Bošnjaci. Ponovo vratili svoj naziv Bošnjak. Pravi naziv, autohton i autentični naziv Bošnjak. Znate, problem je jedino u tome što sam ja to i tada reagirao, da smo mi partijskim odlukama, partijskim dekretom i prestajali i postajali biti Bošnjaci. Znate, bila je jedna rasprava da je to bilo, zato narod je malo zbunjen, da je to bilo 89. godine, 90. Možda bi to lakše i prošlo i jednostavnije, nego baš 93. u jeku agresije na Bosnu i Hercegovinu, u najgore vrijeme, kad smo već kao muslimani stradali, kad smo bili prepoznatljivi u svijetu kao žrtve muslimani, tada smo na saboru, Svebošnjačkom saboru u Sarajevu vratili svoje povijesno ime Bošnjak. I danas imamo problema sa tim dualitetom imena, jer jedan dio muslimana, Bošnjaka, još uvijek se vodi kao muslimani i to nam uskraćuje, a muslimani su po našem zakonu ovdje idu u kategoriju ostali, i onda nam fali i Bošnjaka i da automatski smo hendikepirani za konzumiranje prava koja nas sleduju po zakonu o nacionalnim manjinama. To smo, ja sam iz Vojvodine i taj smo problem imali mi tamo početkom 90-ih, jer se Hrvate odnarođivalo pa su im Šešelji ostali, oni su podržavali one koji su se izjašnjavali kao Bunjevci ili Šokci. A napadali ove i onda u ljudima je vladao strah od progona i to što je bilo razumljivo. Međutim, jako se pocijepalo, poderalo to taj hrvatski nacionalni korpus, tako da apsolutno, mislim, shvaćamo koja je problematika. A ovamo, kad smo pripremali te emisije prije popisa, onda su posebno stariji ljudi pitali, a čekaj, kako ću se ja izjasniti kad sam ja musliman, šta će biti s mojom vjerom i to, ako se ja izjasnim kao Bošnjak. To sam rekao. I što je partija odlučila snaga. Nije se diglo na neki znanstveni nivo. Bio je u Bosni 1989. godine, 90. simpozij o bošnjaštvu. To bi tad moglo puno lakše proći. Politika se umiješala, Luša, nisi Bošnjak kad ti kažeš, nego kad ti ja kažem. Da.
Razumijete? Ne sve kad treba, nego kad mi odgovara. Jednostavno, tu je po meni napravljena jedna greška, nije se išlo kako treba, nije se išlo adekvatno i zato je došlo jedno zbunjivanje Bošnjaka i sada mi smo to, ja se nadam, uspjeli dobro sanirati. Vidjet ćemo kad objave rezultate popisa. Pa neki prvi popisi koji su nezvanični došli do nas, kažu da se na tom planu puno radilo. Baš što se tiče naše županije u Slavoniji. Mi smo za duplo popravili. Fakat smo sve one muslimane na neki način pod navodnicima ubošnjačili. Ima jedan dio Bošnjaka koji onako, da kažem ja tom dijelu pripadam, nažalost, onako bosanski tvrdoglav, jedan sad hoće da bude kontra. Da. Hoće da bude kontra. Možda da mu je rekao, nemoj biti, on rekao, hoću. S nekim treba tako razgovarati. Ali uglavnom, 90 i preko 90% je shvatilo priču i upisalo se kao Bošnjak u popisu stanovništva. Međutim, ovdje je drugi problem, znate, gospođo. Ovdje se koriste 3 popisa. Matične knjige, popis stanovništva i popis birača. I to malo narod zbunjuje. Kad smo se pisali kao Bošnjak koji je bio u popisu stanovništva, kako sad nisam Bošnjak u popisu birača? Nije mu jasno to objasniti. Znate, to mu treba objasniti. I to narod malo zbunjuje. Ako sam ja moje dijete koje je rođeno 2000. godine u Slavonskom Brodu i upisao ga kao Bošnjak, vadim rodni list, piše musliman. Kako to pogriješio kompjuter? Ne može pogriješiti kompjuter. Razumijete? Mislim, moramo ja ću otići da vidim, da tražim original, moju prijavu, kako sam ja tamo dijete upisao. To je bilo 2000. godine. Pa evo, treba onda pozvati ljude da provjere u biračkim popisima kako su uvedeni, kako su popisani, da se ne dogodi ovakva situacija kad se izađe. Nažalost, dogodi se takva situacija. Pazi, hrvatski zakon dobro to regulira stvari, međutim, na terenu bude malo sabotaže, bude malo, u nas nema, hvala Bogu, tamo gdje ja radim, u nas u Slavoniji, u Gunji toga nema. Međutim, zna se desiti tamo gdje je manje Bošnjaka u nekom mjestu, 2, 3, 4, 5, tamo ga ja, da ne kažem, ubijedim, tamo ga nagovorim da ode da promijeni da je Bošnjak, ode tamo matičar, kaže nemamo obrasca, dođe drugi dan. Ode drugi dan, kaže nešto mi zašto po sistemu, kompjuteru nešto, ne iđe tako opet nekada. I poslije ne ode nikad. Pa evo, zbog čega bi ljudi kad izađu na izbore glasali baš za vas, Idrisa Bešića, a ne za druge protukandidate kojih će biti nekoliko? Ima nas 12 u našoj skupini ovdje. Ja kad sam se htio da kandidiram, kad sam obavio niz konsultacija sa mojim prijateljima, i ja sam prvo otvorio listu ko su sve kandidati, kakva je situacija na listi potencijalnih kandidata. Onda sam jednostavno morao, jednostavno sam odlučio ja ovo idem, jer ovo zaista onako realno gledano, to što se nudi trenutno, to nije, jedan je odradio svoje, drugi su se, jer pazi, nije isto služiti Bošnjacima i služiti se Bošnjacima. Ja 30 godina služim narodu. Ja 30 godina sam narodu na raspolaganju, na poziciji, svaki dan, 24 sata dnevno. I nama treba ne nekakav lider, ne vidim sebe kao nekakvog lidera koji će, ne znam, nama, jer Bošnjaci su narod specifičan. Pitanje je kakav nam treba lider. Da li nam treba lider vodič ili gonič ili kako kažu u Bosni, hizmećar, sluga. Da. Kakvog trebamo lidera, znate. A što tiče drugih nacionalnih manjina, ja također smatram da imam dovoljno sluha za druge. Ja sam čovjek širokogrud, ja sam naučio. I Gunja je jedno mjesto heterogeno, jedno mjesto gdje se živi. U Gunji nema suživota, razumimo. U Gunji je život. Mi živimo, to treba doći vidjeti. Nama kad neko dođe sa strane i vidi kako mi to dole, ne može doći sebi, ne može da vjeruje. Malo se gleda, razgleda, je li to moguće da to tako sjedimo mi, vjeroučitelji u školi, u kafani, kakva muzika, glazbu, svi smo zajedno. Jednostavno, kad neko dođe sa strane, malo mu treba vremena da malo vidi kako to dole funkcionira. Mi smo se, ima dole puno ljudi su normalni, uglavnom ljudi, tako da zaista i čitav rat i sve nikakav, nigdje, ni najmanji eksces nije bio ni u kampanji, kao nešto. Da. Kako ste zadovoljni s ovim dosadašnjim predstavljanjem? U Saboru je predstavnik bio dr. Šemso Tanković, do sada, odnosno on je i u SDA, pa je bilo komentara da je on više bio stranački čovjek nego čovjek koji je predstavljao manjine kojima manjine i slično.
šta je ono što bi trebalo, što bi neko ko predstavlja sve ove nacionalne manjine, uključujući dakle bošnjačku, albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku, šta je ono što treba sad raditi u periodu koji nam dolazi? Pazite, mi smo se, politika, gospodin Tanković, mi smo prijatelji inače, mi sjedimo, pijemo kave zajedno, čak igramo šaha, jedan šahu bolji od mene. Mi smo se politički različili davno, negdje odmah s početka. Znate, malo se bilo, to me je natjeralo na neki način da se kandidiram. To je upravo nezadovoljstvo zastupanjem, znate. Ja sam rekao, možda smo mi izgubili 2 mandata na neki način. Kad kažem mi kao Bošnjaci, onda ovih drugih 5 manjina pogotovo mogu biti nezadovoljni. Ovih drugih 5 manjina. Znate, malo se gubilo stranka. Kad se ide da se bude zastupnik manjina, onda nema više stranke. Nacija nije stranka, nacija je strana. Ja nemam stranku kao zastupnik, imam stranu. Ostavljamo stranke sve u stranu, znači mi imamo stranu i tu se on gubio. Onog dana kad je objavio na web stranici SDA da je SDA parlamentarna stranka, ja sam napisao članak u Bošnjačkoj pismohrani da mi Bošnjaci više nemamo zastupnika u Saboru. Isti taj dan kad su rekli da je SDA, ako je SDA parlamentarna, onda mi imamo zastupnika. Jer ne može, nekako da li član 17 zakona na Saboru kaže da je parlamentarna stranka ona koja ima jednog ili više zastupnika u Saboru koji zastupa njene interese. A nema te stranke na koju ja mogu prinijeti moj nacionalni nekakav suverenitet da me kao nacionalno zastupa. Ja kao Bošnjak, a kamo nekakav Crnogorac, nekakav Slovenac i drugi. Ili Makedonac. Da. Evo, obratite se vašim biračima. Evo, temeljem svega navedenog, ja sam odlučio i smatram da sam adekvatan kandidat koji može da vas ravnopravno zastupa. Zato vas pozivam da 4. prosinca izađete na izbore, tražite sami tražite, ako vam niko ne ponudi izbornu jedinicu, broj 12. izbornu jedinicu, uzmijete listić i tamo ćete naći pod brojem 1, a gdje bi drugo bio, nego naćete moje ime, da zaokružite, da mi date svoje povjerenje, ja ću to ispoštovati. Imam uza se jaku ekipu, mladi, perspektivni, ambiciozni ljudi i kvalitetan program koji je sačinjen na osnovu podataka ili kako da kažem na osnovu snimke sa terena, tako da smo sve sagledali, sve aspekte i mislim da ćemo u potpunosti zadovoljiti sve vaše zahtjeve. Zato vas pozivamo da budete i vi dio našega tima. Hvala vam svima. Evo. A hvala i vama, gospodine Bešić. Dakle, dragi ljudi, evo čuli ste ono što je zborio moj zemljak. Meni sve pola mi ljudi večeras gostuju u Bosanjaci, mi Bosanci. Ja sam gostovao poslije jednog političkog teškaša, poslije gospodina Đapića. Ne, nama su svi gosti nama su svi gosti jednaki. Evo, dragi ljudi, vi koji ćete glasati, koji pripadate bošnjačkoj, albanskoj, crnogorskoj, makedonskoj ili slovenskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj, čuli ste program gospodina Idrisa Bešića iz Gunje, imama, vjeroučitelja, čovjeka koji kaže da oni nemaju tamo suživot nego život, što mi svi toplo želimo nama svima. Pa evo kad dođu izbori, tražite taj listić za 12. izbornu jedinicu. Mi bi to prenijeli na državni nivo, taj život. Da, to je naša želja. Evo, hvala vam puno što ste nam bili u emisiji. Idemo na jedan blok reklama pa ćemo ići dalje.